tini dei nokha salbroima meital basi sasinoi basi kolphe neima wo khakchang para wo bru resettlement khene mano khatung ya ye khakchang para samni locality bru bai ke jate rokom wai panjida lawye tawo bro road block khelaye tongo arumi naye nailedi naro jatono ang tawo video full ki phunai tini nokha salbroima May 2022 wo khakchang para nismanglung ro IDPS relief camp khakchang para nismanglung ton mani yok khrayo chini tako local harau road block khela ye tongo gari ro kono lai ri ya khie ong lai ye tong tini browni diman mo point ro po chung nei le ni khenai ke browni abo sui tar mo ro kono nai ke boro brau kachari santipura ke jang samotonai choroi para brau para khungtham baikie road block khelaye tongo to brau ni suye timoro no chungnai le ne rana Apa kali nó hơi tổng cái rút lốc em không nhà nó thay thứ tụi nó là tụi nó sẽ thay thứ tụi nào nó rút lốc thứ tụi này apa sama apa kan yang makan ndeh nyana nek Sa dia kaya ta kan. khakchang para wo resettlement khane ma nibo pantawo khatung ya mo ma se tini obo brau block khemo khe abonong sa kai da Oke, mulai payah tongo. Gari rokok bang mas payah tonga. Bro ni, diman bro ni mencuci yang mama untuk saya sampai kacang parawo, bawa sini bro sorna kirono resettlement, kian emak katungnya, mama ni orta songha kacang ha.